God is good all the time. Hey, before we worship our Heavenly Father, Son, and Holy Spirit, let's go around and share the love of God. Tell each other that God loves you, and so do I. O te toi whai atu, ia o tau oli oli. Ia I loalo o tau anga malu I tangata uma, ua lata mai le li. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Let us pray. Rejoice is a reaction initiated by the impact of a moment shaking the soul. We rejoice for the unconditional love that has impacted our lives tremendously. Forever grateful for the gift of life. Holy Spirit, our provider, tend to our needs as we place worship to Thee. In Jesus, our sovereign Lord, we pray. Ole oli oli a faamaualuga I le Loto o tō ia le lofa whāsoa lau fio. E pēo le taia Paulo I le ala tamaseko. Whapena se langona le nei tai au, ua langa ele fatuma ele I le nganga vivi I ma le whamalo, I lau whaitau ola I le malosi o lau whanau. A nganga pa I aelo mātoto manga sili, a whio matupua e mātou loto, I nei mau sili lau whio lo mātou whamoe moe. Tu mau le vi inga I lau whio, nei se io I le whavavau lava. Amen.
O te whaatalofa atu I le paia ma le malu tātou e kāresia I no tūlanga whalupe. Ma lor whamalosi. Tātou mai whaatasi. E watu le vi inga ma le whanetanga I le atua e ala nei tāpo inga. I'd like to welcome visitors and those who are joining us, participating in this worship service this morning. Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Tātou vivi'i atu I le atua, pese lima o le tātou viinga. Yeah, good morning. Taia manuia. Maarola rosoi fu mo malangi me ma. Ai oke dei la aloa e aona fa foivi inga mal fa fkai kapa au langi. Fa fkai da lofo malanga lele atua wa ka ko aulia mai foi ni taia fo. Fa fkai foi o mo ni ava no matango fie. Tatu faita po inga fatasi masi vi inga tatu matai. E ole ale kulai, e o kanga masangi. Nga luenga fai pea, le whiunga tia kono tai ali tai ao, ma le businga tia kono
o le asesinga kakongu loku. Kalikongo le whaumia fois whamakaranga ngai kai au, ai ua langonga lava le nganga whaange kia, ma le nganga whaftai, rei lava se kalawale o maua, na o tala I manu, ua mo le fisota inga ma le sunga le to ina nei tai au, ia o lo o manuia lava I la ua ma le tinani ngā luenga, whapea foi la tau sa whaimalanga atu I Texas, ia wā whamoe moe ma whanutanga foi le matanga luenga, o lo manuia lava I la tau uma, manuia foi le whamoe moe uri masao, tanu manuia whamoe moe I Texas. Sa mau mai foi le tala fia ua whaopopo foi le ainga ti akono, whao le tofia ti akono tina ia Rose, fui maono, a mais pati mo Rose. Ia ua ofo ina lona soifua, e tautua ina ngā luenga whati akono, ia walingi ngā luenga lo kako whenga iai I le ngu whainkao Las Vegas. Lo mori mai lo whaanga le whiunga te akono taitai, a le te akono to ina, au taitai whona foi, ia pōtima mai, ia lo tausi pēr le tausi pēr foi lana whamai mai I le whale, ia masalo se taimi mua, tatu toi whedoa I se aso o I luma. Ia manuia foi au rusina tatu I Kalesia, tina matua ia tina te akono ia toa iwa, tina matua ia Folauga Fusia, whapea foi tai o opo, moli mai foi lo whaanga le tina matua ia tunawhai, whaletua malolo, to ina ia tunawhai, ia lo manuia foi la tau ma sunga ia Aila, ma kasi rongai Frisco. Ia, o se kalaku lea ku sai mal kako ase singalinga I aso, manuia tele lau sunga taitai, manuia kako a inga loku, soifua. Ia lea ua o tau whafongaina ma, tātou whalongolongo le. Wenga mai a ea le senga ti akono, whaftai la tō whaiva, whaftai foi, mo foi tala manuia, o lo o mo pen malo si whafoina o nisi, tātou nu lotu, lea sa la tō ngasea, whengai mai ese. Ia vi ia lava le lofa ma le anga leo, le atua, ia whamanuia atu, le atua o tō inga le whaingofie, I le aso sā ma le aso sā. A le tāua le nei ngaluenga ina ia tātou whalongolongo, ma I loa malamlama o I lato loo, mo le tino ngasi, pol mawhau foi ina ia. So we can share each other prayers and to lift them up in prayers at this time while they are dealing with different illnesses. So the deacons share their visitation report to all of us to keep them in prayer. So this time we will go before God in prayer. Let us bow our heads before God. Heavenly Father, we come before you together as one body, grateful for your goodness and unconditional love. You are the giver of every good and perfect gift. And we thank you for your constant provision, for daily bread, for strength, for shelter, for grace that meets us anew each morning. You have sustained us in ways seen and unseen, and we acknowledge that all we have comes from your faithful hand. Lenei tai au matou langona le nganga
Whawhitai ma whamalo le atua. O wao le taiao le matongo fie. Le taiao le viinga. Le taiao le manuia. O wao lo alofa ma lo anga leilea. O lupe sa vau ese lea o mato fui fatasi. Lea tu ai. Whawhitai lo whasoa. Whawhitai o a au taitai. Whai ona maole nei avanoa. Mato te ofo ai I tono lo malu paia. Mato te whituwha I le li I au whamanuianga I le anganga. Ta pena ma whaasaunia e lo mato ola tautua. A o mato ngā lulu mo lau whiau ma lau ngaluenga. Wa mato whitaia I luma o nuu. Tele ai upu I manu. Ai tau le longona le mala le atua. Me te tūlafo ina I mato. Le au whatua tua. Whawhitai le tua lo whaatasi mai te mi uma aso uma. O le tai au ma le aso le atua o me patino I whaasino I lau fio. Ai wo e whaunga ina le mātou tangata. Ina ia whaatino ina lo finangalo. Whaatino whiau mangaluenga. A o whatu ainga tutonu o whale ma ainga. Lato te ngā lulue tutonu o whale ngaluenga. Ai mei sei kampuni ma pisinisi ese. Le soifua sa tau sa ili. E ala se vai foa uni awala mai le au fo mai. Gracious God, we lift our needs before you with confidence in your care. We ask for your healing touch upon those who are sick in body, in mind, and spirit. Restore strength, bring comfort, and surround them with your peace. Be near to the brokenhearted and bind up their wounds. We pray for your protection over our children. Watch over them in every place they go. Guard their hearts and minds and guide their steps and surround them with wise and loving influences. Let them grow in wisdom and in courage and faith, rooted deeply in your love. Lord, we remember those who are in places of conflict and war. Protect the innocent. Strengthen them who serve. And bring peace where there is turmoil. We pray for protection over the innocent. Comfort for the grieving and wisdom for leaders. Lord, we ask that you bring an end to conflict and establish your peace where there is chaos. Comfort families who are waiting and worrying. And let your justice and mercy prevail among the nations. Father, we pray for the peace in the world, the peace that only you can give. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.
In all things, teach us to trust you more fully. Shape us into the people who reflect your light and love in the world. We offer ourselves again to you with grateful hearts and open hands. Lea tua alofa tuno ai. Mātou te tuu atua mātou tausanga i o luma. Ma le whātua tua i lau tausinga. Mātou te tausanga ma lau pai whamalolo i lunga o i lato loo ngase i tino. Ma fau ma le nganga. Mei se ai le awhionga taitai ti a kono ia manisi ta mama tina matutua ia toi whafo i le marosi. Au mai le whamawhan whananga ma si o mia i lato i lau file mu. I lata i loto nuti mamoia. Fusi o lato manua. O nisi o mātou e kālesia whātasa e malau au ona to ina ma tināranga luenga. O lo whenga e ma le fontanga i Texas. Pui maanga leila o whio ia i latou. Se teimi o le ato e taliuina o latou whainga malanga. Tai i latou ala ina ia tau nuu manuia ma mātou toi maua se mawhtanga mawhana. Mātou te tutalo mo le puipuinga o a mātou whanau. Whātasi lau whio ia i latou i nofuanga uma latou te o i ai. Pui o latou loto ma fau. Tai o latou la sanga. Si o mia i latou ni a afianga le lei ma lofa. Ia latou tutupua i le poto. Le loto tele ma le fatu tua. Le li ie. Mātou te mana tua ina i latou loo i nofuanga. O whetena inga mataua. Ia vea oe matalita mo o loo i lama tianga. Pui e le sala. Whamalosia i latou loo tautua. Ma au mai le file mu i nofuanga o tumu i bevesi ma whainga tā. Wha ma whanaina ainga lo whataritali ma pole. Ma ia whatau nu ina lo amiotonu ma lo alofa muti vale. I nuu mātu nuu o lo sāwā i tangata vai. I mea malava awa o mai i mātou e whātuatuina oi a tiri. Whausia i mātou e a vea matangata e a tangi e mai lo malama malo alofa i le lalulangi. Angala lei lau whio le nei vai aso fau wa amata lia i le tā ape atu fo ia wā whatu ainga. Fe au mangaluenga whanau i le sa i linga o le poto me le malamlama e tau auina le ola tamawhai o laua whio. Ia le lingi mailo mana e teita ina i mātou uma i ngaluenga le nei vai asa fau. Ina ia mata manuia o mātou tiu te whaatino. Ia mafuta ina i mātou e lo nganga pa ia. Ina ia whai ai mea uma e tusai ma lo whina ngala pa ia. Lea li ie, mātou te ifo i o luma ma le loto sala momoni. Mai lola mātou mana o mia lo lofa muti vale. Mātou tautino atu, ono mātou se whanau e tumu le ang salama se. Whamangalo mai o mātou se. Upusa mātou tautala
E whaatupu ai le vevesi ma le whiwaiwai ai. Ma whauwhaunga e le mama e tumu le anganga o le whaitu au. Mangai o inga le I whaali ai lo alofa. Whamangalo mai mea o mātou whaia. Ma mea whai o mātou le whaia. Whamamao mātou loto. Whaafou se anganga sao I te tono I mātou. Whamangalo ia I lātou e anga leanga mai. Awa o mai I mātou e sa vari o ala. Ma whaatino ina lo loto maulalo. I mea mātou tau fiai le ita. Ma le loto leanga. O lo maliu ma lo toitu mano ma lo mai le oti ma le tunga mau Yesu ke risoe. O le ala pa ia lea mātou te mana o mia ma ole atu I lau fio le atu ai. Wha maa ngalo ina ai o mātou sala. O le mātou te talo lea le li ie. E ala atu I le swafa manu malo Yesu ke riso le mātou li ia le mātou faola. Amen. Tātou toi pe pese atu I le atua, le pese se lau whaas fulu martonu.
le faitauina tuspaia. Tusi mai whiangainga fau le evangelio Ioane. Lona mataupu e fitu. O le atatou faitauina whilafulafua I mai le whaiupu. Fast fulu. Whaangata I le whaiupu 5 Our scripture reading is taken from the New Testament, the Gospel according to John. I'm going to read responsively from chapter 7, verse 40 to verse 52. We will read in our Samoan language. Moa, say amen. Whaafonga mai le awhionga pa ia le tātou tua. E toa tele le mautua tangata u whaalongo I lea upu. Ona whaapea ai lea o I lato. E moni, o lea lava perfeta lene. O le whai mai ea le tusi. E tupu mai le keriso mai le whanaunga Tavita. Mai pete le ema foi. O le aisa I ai Tavita. Ua fia poe atu ia te ia nisi o I latou. Ai le I tango atu se 5 o se tasi ia te ia. Tale atu lea o au auna. O le ei lava se tangata e tautala peo le nā tangata. Pa o talia o ia se tasi o le au faipule. Po se tasi o le au farisaio. O whai atu ni ko temo ia te I latou. O ia na alu ia te ia le po. O le isi fo e o I latou. Whai tau pea. On hearing his words, some of the people said, surely this man is the prophet. Others said he is the Christ. Still others asked, how can the Christ come from Galilee? Does not the scriptures say that the Christ will come from David's family and from Bethlehem, the town where David lived? Thus the people were divided because of Jesus. Some wanted to seize him, but no one laid a hand on him. Finally, the temple guards went back to the chief priests and Pharisees, who asked them, why didn't you bring him in? No one ever spoke the way this man does, the guards declared. You mean he has deceived you also? The Pharisees retorted, has any other rulers or the Pharisees believed in him? No. But this mob that knows nothing of the law, there is a curse on them. Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number, asked, does our law condemn anyone without first hearing him to find out what he is doing? They replied, are you from Galilee too? Look into it, and you will find that a prophet does not come out of Galilee. God's word.
I want to start with a word for our youth. Children, please listen to this story. It connects with the sermon. Put your phones down and listen very carefully. So there was a group of kids who played soccer every day after school. They had their teams, they had their leaders, they had their way of doing things. Everyone knew who the best players were, and they were proud of it. One day, a new kid showed up, a new kid on the block. He didn't look like the others. He dressed differently, and he was quiet. And no one really knew where he came from. So before they even touched the ball, some of the kids started whispering, "He doesn't look like a good player. He's probably never played before. Let's not pass him the ball." They had already made up their mind. But when the game started, something surprising happened. The moved quickly. He dribbled the ball real good with his feet. And he passed well. He even saw plays before it even happened. And when he finally got the ball, he scored. The same kids who had been whispering didn't know what to say. Some were amazed. Some were quiet. But some crossed their arms and said, he got lucky. He's not a good player. You see, they refused to change their minds. Not because they didn't see the truth, but because they were too proud to admit they were wrong. That's exactly what we see in John chapter 7, verse 40 to verse 52. People heard Jesus. They saw what he did, but instead of honestly saying, "Could this be the truth?" some of them said, "Is he not the Christ? Is he not a prophet? He's from the wrong place." You see, they judged him before really knowing about him or who he is. Not because they lack evidence, but because of pride and prejudice. You see, kids, pride says, "I already know and I won't change." Prejudice says, "I've decided before I even understand." But God's way is different. God calls us to be humble, to listen carefully from our hearts. Be willing to change when we see the truth. Before we listen to the sermon, remember this. Don't decide too quickly. Don't let pride close your heart. And don't judge before you truly see. Because sometimes the truth we need most is the one we almost reject. Ole manu lauti po le manatu autu mo le nei aso e whapea. O Amioga Faamaualuga. O Amioga Faamaualuga.
attitude of superiority. A whai tātou te vaaia mua le whai upu tolus fulfitu, tau le tolus fuluiwa. Tātou te malama le context o le name tau upu fitu. O lo uli aso muli, ma sili ona tāua o le Feast of Tabernacles. O le nei tau seminga sa matua fesootai ma le manatuanga o Israelu. I le tau singa le atua i le vao. Ina watu ina mai le atua le vai mai le papa. E maua lea le e sotos fulfitu. Masa i ai fo i le wha moi le numanai. Mo le toi wha fauina le ola wha le anganga. O le nuu filfilia. O se vaenga taua le nei tau se minga. O le sauninga o le sasaa o le vai. Sa sasaa le osi taulanga le vai. Symbolize ai le whaftai le atua mo lana tau singa i le aso ua mawai. Tau sanga ua mawai. O le male teimi e tasi o se whailonga o le lato naunau ta inga. Mo le aso o le toili lingi me ai le atua lana whaolotanga i lunga o lona nuu. A o le teimi tonu lava lea. Le teimi tonu lava lea o tumu i whailonga ma le whaatantale o tangata. Lea na tu lai ai Yesu. Ma fetalai atu. A whai e fia inu se tasi. I nā sauia ia te au e inu ai. O se whatuatua ia te au. E whapeo na whai mai o le tusi. E tafe mai o vai tafe mai to tonu ia te ia. O le vai ola lava. Ele ngata lo awai Yesu ele nei tau se minga. Ai lo ia toi whaawinga ene. Ese le essence of the nei ceremony o lo tutupu. Ua ia whailo mai o ia lava o le puna o le vai ola. Lea sa lato whaatatari ai. Ma e peona tau ua le tau tustu singa. O lo ia fetalai e winga i le nganga pa ia. O le a moa e tali tonu ia te ia pe a ma vailona ma liu malona toitu. So after he's being glorified through his resurrection, those who believe in him will be filled with the Holy Spirit. So we come to the passage we've read. I le mataupu sa tātou whaitauina fast fulu tau le lima lua. Ua mata ona tātou i loa lea afianga o lea forfolanga. Ua tuina mai le valaunga. Ai o le mea e muli mai ai e le o le loto ngatasi. Ai o le vai lua ina. O nisi ua whaavano ina o lato loto. Ma fia malama le winga moni le saunoanga o Yesu Keriso. Ai oisi. Ai me se lava nisi o le au first. Ua tali maile i le faamaualuga. Faa i tu au. Ma le faatau emu. Instead of seeking the truth in Jesus Christ, ua latou filifile e faamasino. Nailo le faalongo. Ua latou te ena. Nailo le fatu. Ua latou faatauva isi. You see, instead of seeking the truth, they allowed pride to guide their judgment. Instead of listening, they dismissed it. Instead of love, they respond with mockery.
E ai te mi a sau noa mai le li. E fōlinga mai e le au mai ai lona upu moni le loto ngatasi. Ai vavai ese ai. Ina ua tu Yesu i le malu ma fola ina mai le vaiola mo e fia inu. E le tupu ai se toi whaafonga. Ai o le vailua ina. O upu lawe tasi e tō sina mai ai nisi loto e lata atu. Ai tuli e se ai isi. Ma o le nā vailua ina e lena o se fe ese se ainga. Ai e whaari ai se me e sili atu ona lo loto. E whaari ai le tūlanga moni o le loto o le tangata. So the crowd reacts in different ways. Some say he's the prophet. Some say he's the Christ. Others, such as temple authorities who aligning themselves with the Pharisees, wanted to arrest him. Others reject him because they believe the Messiah comes from Bethlehem, since they assume he was from Galilee. Na manatu le au Pharisaya o lato I loa me uma. Na lato whapea mai e le I loa le nei moto o tangata le tulafono. You see o lea lava whamatalanga. Whanau mai aile le manatu ua lava lo I loa. E le toi manau mia se whaasaonga. See, the Pharisees believed they already had everything figured out. They said, this crowd does not know the law. See, when pride enters the heart, it creates a dangerous belief. I already know enough. I do not need correction. But the Word of God reminds us that God opposes the proud, but He gives grace to those who are humble. Faamaualuga, faituau, faatauemu. O ia mea leo ni mea le atua. Pride, prejudice, and mockery does not come from God. It builds walls where God builds bridges through love and grace. E te te le atua I e whamaualuga. Ai for ina atu le alofa tunua I e whamaulalo. Loto maulalo. Na lato whamasino ina tangata e le upumoni. A o manatu se. Na lato te ena Yesu ono le mena fua mai ai. Na lato whaatau emu foi e na tau mawhai e whaalongo. E peo Nicodemo, which for the record used to be a Pharisee. Nicodemus said, doesn't he have the right to plead his case before you judged him? That's what the law says. But the Pharisees claim to know the scriptures, yet they misinterpret it. Tamawhai lawe te ena pe whaleanga ina o onga Yesu. Ua atangi ai le whailonga tangata. You see, the Pharisees looked at the outward appearance of the crowd and especially Jesus. However, Jesus looks at the center of the heart. Fesili maile au whaaitu au. Pe tupu maile ke riso mai kalaya. Pa wotalia o ia se tasi o le au Farisaio o le au faipule. In other words, you are not from where we come from. You are not like us. You see, these comments define prejudice. E le ngolue le tua I ngoa po o whailonga matulanga whaalitangata. Po le nuuna e whanau mai ai. E wa aile tangata I fōlinga I whafo. A o le alia.
o le ali e sila i le onga totono o le loto. A e iai le whai tu au. E le mawhai na tupu le alofa le atua i totono le loto. Na whaatau emu le au Farisaio isi ma whaatau wa i latou. Ai e le o le finangalo leo le atua. E le whaalungaina le atua tangata vai vai. Ai wha ma wha ea ina i latou. E lei whao ngā e Yesu lo na pule wha le atua. E whaalumaina i tangata. Ai na ia whao ngā e toi wha foisia. Ma whaola ina ai i latou. A tātou tautala i le whaatau emu ma le ino. When we mock and make fun of the weak, o lātou ma mau ese mai ma le finangalo le atua. Because this type of behavior is not of God's will. E ese le ala o le faamaualuga ma le faamisinonga vavi. Ese le ala o Yesu. O le ala o Keriso, o le loto maulalo ma le lofa muti vale. O Yesu Keriso e a o mai a i tātou. Ia whaalongo ma le loto maulalo ai owa le whaamsino. Ia lofa atu ai owa le whailonga ina. Ma ia maole anganga o le fia malama ai le i le te enango fie. O le matua whale anganga a oi mau. E le fuaina na o le tele o le iloa. Ai le tele o le lofa. Tele le anga le lei. Tele le anga malu. Meise le loto maulalo. Tale tonu. Ua o ina mai Yesu le nei tala mo i tātou. E matupu ai fasili e whapea. Po ua tātou whaamasino vave ea isi. Po ua tātou whaatau waa ea i tangata e ese mai atu oe mau. Po ua tapunia ea o tātou loto. A o lei whaalongo i le fia maua le fsoswani. O loo wala au mai le atua ina ia ave ese le faamaualuga. Ma le whaitu au mai o tātou loto. O loo whausia le atua se nu e atangi aile i lona finangalo. E le faamaualuga. E le whaitu au. E le whaatau emu. Ai tumu le loto mau lalo ma le lofa. O le loto e whaamalia ina ai le atua. O le loto lea e whaapea. Lea li ie. A o mai a te au. Ia ova ai tangata. E pei one e sila. Tātou sāva vali le loto mau lalo. Wa o le faamaualuga e fe vai ai. A o le loto maulalo ma le lofa. E loto ngatasi ai. O Yesu Keriso. I lona maliu ma lona toitu manu malo mai le oti malitunga mau. O se ata menino le na e whaatino ele loto maulalo ma le lofa. A o se whaataita inga sili lea. Tātou te sāba vali ai maola ai. Tātou te talo. Lea tu ai. Wha mamao mātou loto mai le wha maualunga ma le wha itu au. Ao mai i alofa e pei o ne alofa mai. Ia wa ai isi ma le anga le lei. Ma ia tautala ma le lofa tunoa. Awane i mātou whaatau waa isi. A ia mātou whaea ina i lātou. I lo lava swafa. Amen. Tātou toi vivi i atu i le atua. I le pese o saunia le au fai pese.
talo mo fuai. Lea tua alofa tuno ai. O nisi nei o au whamunuianga ua mato toi ofo inatu I lau fio. Tal tono se taulanga whatau waa mlai titi. Le whatu salia malo tūlanga, malo taulanga hosi, lunga le sa tauro e ala ia Yesu Keriso. Peita iane mato ole atu I lau fio. Se ia faatamaʻia ina le nei fuaʻi, faatasi ai mo matou tangata atoa, ina ia faaogā tatau mo lau feʻau ma lagaluega. Ona o Iesu. Amene. Ia ili manatu o lele wa lele lupi o tala lei ma le lau o olivi o le whaolutanga le nita eau. Lele foi ua ta oto mai malae so tu mpalapala. Ai asto wanga tonu le nita eau. Nga luenga sa fita I tunga iai le sunga le fomai. Ia tupuola le nita eau. Vero leo e fai ma sui le sunga choina ia ai lao. Wa ia le kalesia mo moli atoile fa malo ma fa ftai la sunga taitai le wa tongi tila ma fa pulo le to anima le so e fo le manatu o le wa alu ma le mana le tu al fe au le tu te au ne yas ma to te talo vatas ma le kalesia mo pe alo so I fu la le fa si sidi le nganga ma le ma fa o tu pupu ina pe le fulo tsenga ula wala fa le nga fulo tala le a fea foi lo leo e fai ma sui e sunga choina ia tu fai ono. Moli e toile anganga le whaftai tato e kālesia. Me se foi sa mau poto. Lele ua whaasina lo tato tae. Ua titi ta noa le moto le tua. Mau lunga lo te ua fio mai. Nei foi vai aso tato whiangai ma fai varo filima. Whamanuia le atua ia te utou. Nisi foi le a whiangai ma talvai. Manuia le atu ia te utou. O foi nei ngalo tātou whanau ta wini maonga. Ia whamanuia le atu ia tātou whanau. Sa mātou tala lea nei tai au. Manuia tele nei toi enga nei aso. Ia so I fua o no keriso. Ia, kalikongo le ale koe fasilia se leo. Ngā o saungo aku le whengo ti akono. Ia wale nei asu mon whamoe moe. Ia kula I aku mon whaanoalo. Ono le laulawina o tatou whoai po tatou taulanga sene. Pēn tatou masani ai le asu sa ma le asu sa. Ai le I lauwinga la tatou whoai le senge. O nisi foi whoai sa wha o mai le laulau. O le tatou taulanga tele. Le o wha o mai le sunga le chaplain. Rangi alo sunga le whamai a tupuola. Ma le whalatua ia le lani e se lau tā la tau taulanga tele nei tai au whawhitai. Ia tatu whai I senge whawhonga loa o le sunga le toina ia ai lau to whaiono e lua se lau limas fulu tā la. Whalatua toina ia Doris to whaiono e limas fulu tā la. Le sunga le taitai ia tupuola e limas fulu tā la. Whionga taitai whono pōti mamai e se lau tolus fulu tā la. Whionga ti akona ia ainga whai mea soo, ma le ainga e limas fulu tā la. O lau nei tangata e luas fulu tā la. Whionga ti akona ia solia e luas fulu tā la. Whionga ti akona ia misa le fua e luas fulu tā la. Kale Sinatango e fulu ma le fitu tā la. Ai Loto Whaiono Jr e luas fulu tā la. Ua whapopo mai foi le sunga ia whatupunuu, ma le pea to Whaiono. I tata whai e limas fulu tā la whawhitai. Sabrina Pulu e tolus fulu tā la. Ia whini ia Aitofi, Yosia, e lima tā la. E te vise to whaiono e se fulu tā la.
whaatai i le rofa malanga le tua o tatu whaitapo inga whoi nei tai ao o le whionga le taitai whono mai matango whio le tua le ua whapo mai le whionga te akono ia tumani vai se wa e tasi ia e fast fruta la toi whapopo mai whoi le palitua ia Teresa e luos fruta la whaatai ua tatu whaitapo inga whoi ma le asesi mai le tamamatua ia laloifi tiu malu ua whapopo mai whoi tatu whai tenge e fast food tā la whawhitai, le awhawhini ia ono tiu malu e tasi tā la, ia le usu ia apisoloma, and ono tiu malu e se fulu tā la. Le tama ia Panama mutu e fast food tā la, Anderson la ia wha, and Jasmine Paulalo e lua se fulu tā la. Ua whapopo mai whoi le tina ia lua nei e liapo, i le tatu whai e lua se fulu tā la, whapea whoi le tina ia Cheryl Lynn, tui o le motu, whapopo mai whoi le luas furu tā la. Tina ia Etena Fou Church ma le whanau e limas furu tā la. Victoria to whaiono e tolus furu tā la. Whapopo mai whoi tina lo asiasi, tina ia Caroline Tue, ia o iele tolus furu ma leono tā la. Ia tofi so'o en Sarona to whaiono e luas furu tā la. O le au whai tatu whai il senga nita e au e alat ko lima whai e tasi le afe fast furu ma le hiva tā la. Ia ua toi to ai mai whele laulau ni tai au, ua wha o mai le sene le sunga le whaiwhi au, le sunga whai le chaplain ia Fui Maono, Samoa le ato, e limas fulu tā la, ma ola whai le tato senge, e tasi le afe, ivas fulu ma liva tā la, ia leo musu mai le sunga taitai, le a mai le tasi tā la, wha atoi le selau, le afe selau tā la. Toi wha popo mai foi, le sunga ia Fui Maono, i le tatu taulanga tele, leo iele limas fulu tā la, maula whai fau, se lau limas fulu tā la, se lau limas fulu tā la, wha maa loa whaftai. Ia, a vei leo vai, me le whakauwa, e whai masui le laulau a whongo, e meis whai komiti o whaai, e wha leo a koele ngā whafkai kele, malu kako i kalesia, e meisi whai pa il kako au fia, mal kako ainga loko ngai kai au, ia o alko lima whai, i kako whai ni tai au, ia o le nganga whafkai le lava, le kai lava, e kau ia koe ko anga le mai, ia mo ko mga kumalingi inga luenga, a e kau inga ia alofo le atua, ko whakamukumaku mea o ko whangau ina mo ko e sea, ia o alko mga kui le kua malingi inga luenga lo kako whenga iai, ia o se kala aku le ku sai man kako whai ngi kai au, mangui kele lau sunga le taitai, mangui kako inga lotu, soifua. Ia ai le I whai ule. Sauninga e ala le. Te talo whai u. Ia mua lava ona o whaafitai. Whaafitai tātou I kalesia whaamalosi mai nea sa pate o le alii tāpo inga. I ui lava tele o tātou lotu nuu. Whai ngā malanga I Texas ona le. Whonatanga whaamutanga ruenga. Peitai ane to sa o mole mauina ma ai to whamaoni. I leo mai tātou whaitapo inga whaatasi nei tai au, ma lo whaaftai. Whaaftai fo ile senga ti a kono. O wale whea ngai ma le teuina le whalsa. Matango fia ina ai telele. Sauninga nei tai au. Such a beautiful environment up here and made it easier for me to lead worship this morning. The beauty of the pulpit reflects the hearts of all the deacons in our church. Thank you, and we give glory and praise to God. Whaftai foile ngaluenga lau whai pese. You love ngawale tato ai whai pese. Malo whaafitai tau whamaoni, e ole vi inga toi whaafo I le atua. Whaafitai fōi tātou whaitapo inga whaatasi ma le whionga taitai whono, ma lona whaletua mai, it's from our sister church of Mola, right? Mola, not Fola. Thank you for joining us this morning.
It's a pleasure. We also have a beautiful family that just moved here from Oregon, joining us in our worship service this morning. Thank you for choosing us to worship God together this morning. May honor and praise and glory be unto God. And may God continue to bless your new home and all your endeavors while making a life here in Las Vegas. Thank you for choosing us. Tato ifo male tatalo le tua. Ia tu mai lunga ia I mātou lau whanau ma le lalulangi atoa. Le alofa tu noa oe le atua tamā. Le alofa sili sili ese oe le li Iesu Keriso. Ma le mafutanga whai pea ma loa nganga pa ia. Nei aso uma se I o I le whaavavau lava. Amen.